салом бинандагони арҷманд, ман Хиромон Бақозода ҳастам. имрӯз 21 март рӯзи наврӯз аст. идатон муборак. дар нашри имрӯзаи ахбори озодӣ чунин мавзӯъҳоро дорем. тантанаҳои наврӯзии шаҳри Душанбе садҳо меҳмонро дар боғҳои Ғалабаву ба номи Садриддин Айнии пойтахт гирд овард. вақте ки сабза кашид мегирем мегзаронем шираша меғавҷем мегзаронем шираша мешурем дар дег меандоземаш. тирборони муттасили шаҳри Бахмути Украина сокинони мулкиро ба тарки макони зисташон водор мекунад. ҳоло тамоман ҳезум намонд. мо дар фикри рафтан ҳастем. табиби тоҷик Шаҳло Шарифова аз Канада барандаи ҷоизаи шаҳрдории Торонто шуд. муҳоҷирзани собиқро барои таъсиси шабакаи кӯмак ба гирифторони аутизм қадрдонӣ карданд. дар Тоҷикистон ҷашнҳои наврӯзӣ дар авҷанд ва имрӯз дар боғи Ғалабаи Душанбе тантанаҳои наврӯзии пойтахт баргузор шуд. имрӯз асосан боғу маконҳои ҷамъиятии ноҳияҳои Сино ва Исмоили Сомонӣ сокинони маҳаллиро ба таҷлили ид даъват карданд. фардо навбати ду ноҳияи дигар Шоҳмансур ва Фирдавсӣ аст. ҳамкорони мо Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Амир Исоев аз ҷашнгоҳҳои имрӯзаи Душанбе дидан карданд. соат 3 субҳи 21 март мардум ба иди наврӯз меоянд. суманак ҳам пухт. онро аз сари шаб мепухтанд. дар гирди дегаш тарона мехонанд ва мерақсанд. суннати қадимии наврӯзӣ оташ ва ҷаҳидан аз болои он. аммо ин гулхан он қадар калон аст ки ҳеҷ кас ҷасорати ҷаҳидан аз болои онро намекунад. ҷашни наврӯз дар Душанбе асосан дар боғҳо баргузор мешавад. дар боғи ба номи Садриддин Айнӣ ҳам сокинони зиёде ҷамъ шудаанд. ид дар ин ҷо созмондиҳӣ шудааст. суманак вақте ки сабза кашид мегирем мегзаронем шираша меғавҷем мегзаронем шираша мешурем дар дег меандоземаш. баъло ба мемонем мекунем хай ду рӯз мечӯшонем ша. барои табрики тоҷикистониён меҳмонон аз кишварҳои ҳамсоя омадаанд. biz o'zbek va tojik xalqi bir millatmiz, bizlar bir elatmiz. Bizning hammamiz udumimiz ما خلق تاجیک و ازبک یک ملت هستیم. رسم و آیین، خوراک‌ها و طرز لباسپوشیمان یک خیل است. برای همین عید شما خرسندی شما خرسندی ما هم هست. Mana ochiq yuz bilan odamlarning mana xursandchiligi bilan shukurchiligimizda mana shu o'tkazilyapti. ба муносибати наврӯз як ҳафта дар Тоҷикистон истироҳати расмӣ аст. қариб дар тамоми гӯшаву канори кишвар ин рӯзҳо чунин чорабиниҳо дар ҷараён аст. аммо назарҳо ба ин иди қадима дар кишвар яксон нест. ҳокимият ин идҳоро ташкил мекунад ва бархеҳо бар асоси боварҳои динияшон аз таҷлили наврӯз худдорӣ мекунанд, вале аксарият аз расидани баҳор шоду хушҳоланд. ҷашнҳои наврӯзӣ дар саросари Тоҷикистон ва берун аз он тоза шурӯъ шуданд ва мо дар барномаҳои рӯзҳои ояндаи Радиои Озодӣ ҳам дар бораи маросимҳои идона гузоришҳои бештар омода мекунем. барномаҳои моро пайгирӣ кунед. барномаро пай мегирем. як гурӯҳи муҳоҷирони тоҷике ки бо ваъдаи кору даромад ба шаҳри украинӣ аз ҷониби Русия ишғолшудаи Мариупол рафтаву ҳаққи хидматашонро нагирифтанд, мегӯянд баъди нашри гузориш дар Радиои Озодӣ корфармо маоши онҳоро пардохт кардааст. русия ки соли гузашта бедалел ба хоки Украина ҳуҷум карду Мариупол яке аз минтақаҳои аввалини аз ҷониби русҳо ишғолшуда гардид, иддао мекунад ки дар ин шаҳр корҳои барқарорсозиву сохтмонро ба роҳ мондааст, вале муҳоҷирони корӣ аз поймол шудани ҳуқуқи худ шикоят мекунанд. гузориши ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ. هم 100,000 شیده کرده حاضی هم که گرفتیم خرد دو باشید روزن. مهاجران تاجیک در ماریوپول اشغالی میگویند معاش پرداخت نشدهشان را کارفرما پرداخت کرده است. درباره پرداخت نشدن معاش نزدیک به 300 نفر مهاجران رادیوی آزادی گزارش داد و کارفرما واکنش کرد. ما پول خودمون گرفتیم 100% همش چانس می کار کردیم همش گرفتیم. مهاجران گفته بودند که در شرایط سخت کار میکنند و پول برای بازگشت به وطن ندارند. کارفرما میگوید معاش از جانب فرمایشگر با تأخیر پرداخت شد، ولی حالا دیگر چنین مشکلی وجود ندارد.
معاش همه آنها پرداخته شد. کسی نماند. ما نیت پول کسی را ندادن نداریم. ما اینجا تلاش میکنیم که هموطنان ما پول خوبتر کار کنند و به عائله هایشان در وطن کمک کنند. روسیه ماه می سال 2022 شهر ماریوپول اوکراین را پس از جنگ‌های شدید اشغال کرد. مهاجران تاجیک برای بازسازی این شهر خراب شده جلب شدند. وظیفه کاری ما همین خانه‌های همین ویران شده را همین چیزای درونش چپشیدگی خانه وقتی دهن همین چیزا چپشیدگی اگون کریشا کفیدگی اگون چه اون را مثلا برایمون تیار میکردیم وستانوید میشید وستانوید میکردیم یا که مثلا روی ویران شدگی بود میپرداختیم اتریزا. مهاجران تاجیک از آخر تابستان سال گذشته برای کار به ماریوپول جلب شدند. مقامات تاجیک به مهاجران تاجیک توصیه نمی‌دهند که به خاک اشغال شده برای کار روند. مهاجران میگویند برای معاش بیشتر به ماریوپول میروند ولی نه همه وقت آن را دریافت میکنند. و خبری چند ساعت پیش 9 سازمانی با نفوذ حقوق بشر از جمله هیومن رایتس واچ و کمیته نروژی هلسینکی در اظهارات مشترک امروز از مقامات بلاروس تقاضا کردند که به هیچ صورت فعال سیاسی نظام‌الدین نصرالدینوف را به تاجیکستان استرداد نکنند. این سازمان ها میگویند که در صورت استرداد او به نصرالدینوف شکنجه تهدید میکند و با این عملش بلاروس قانون‌های بین المللی را نقض میکند. نصرالدینوف که برای عضو گروه 24 بودنش در افراطگرایی گمانبر شده است در آلمان پناهنده سیاسی می باشد. او ماه ینور وقتی با هدفهای خصوصی به بلاروس سفر کرد بازداشت شد. بخموت شهر در شرق اوکراین اینک چندین ماه است در مرکز هجوم‌های بیرحمانه نیروهای روسی و مقاومت‌های مدافعان اوکراینی قرار دارد. زندگی روزمره در اینجا همراه با تیرباران نیروهای روسیه می‌گذرد. خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا درباره گروه اختیاریان نقل کرده است که در کوچانیدن مردم آسایشته از این شهر کمک می‌رسانند. شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد. حیات ساکنان چساوی یار زیر صدای تیر می‌گذرد. این شهر که در 10 کیلومتری غربی بخموت جایگیر است به مکان زد و خورد شدید بین نیروهای روسیه و اوکراین تبدیل شده است. پیش از حمله روسیه در اینجا تقریباً 14,000 نفر زندگی می‌کردند. حالا همگی چند هزار کس ماندند. ناتالیا نفقه‌اش را انتظار است. وضعیت چندان بد نبود. حالا تماماً هضم نماند. ما در فکری رفتن هستیم. در شهر کراماتورسک نیز واقع در غرب بخموت وضعیت بهتر است. برق و علاقه دسترس و مغازه ها کار میکنند، اما تیرپرانی هم جای دارد. شب گذشته ما را 6 مرتبه ساعت 3 شب و 2 بار ساعت 4 صبح تیرباران کردند. اختیاریان محلی از سازمان خیریوی فرشته های نجات برای کوچانیدن اهالی آسایشته از کراماتورسک به غرب اوکراین اتوبوس آوردند. یوگنی پاوینکا میگوید 8 سازمان دیگری غیر تجارتی نیز با کمک خیریه از سراسر جهان در بیرون برآوردن ساکنان یاری میدهند. از همه جا کمک می آید. خویشاوندانم در امریکا نیز به من دسته یاری دراز کردند. با این پول ما برای پناهجویان تلفن و پایافزال و غذا می خریم. جیانی یوگنی الینا پاوینکا زمان با والدانش به امریکا کوچید که 8 سال داشت. وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد، با جمع‌آوری پول و خیریه برای مردم کراماتورسک آغاز نمود. عائله ها در امریکا برایشان پیوسته می گفتند که باید آنجا را ترک کنند، ولی آنها در جواب می گفتند که به هیچ کجا نمی روند. بعداً ما فکر کردیم که همه چیز خوب است و آنها می خواهند به دیگران کمک برسانند، ولی خودشان به دستگیری ما نیاز دارند.
анна бо умеди кӯчонида шудан ба макони амн бо фарзандонаш ба Краматорск омада аст. шаҳр дигар бехатар нест, рӯз аз рӯз бадтар мешавад. хонаи мо аз мушак каме зарар дид. ҳаво сард аст, газ нест ва хӯрокро мебояд дар берун дар алов пухт. автобусе ки аз ҷониби ихтиёриён ташкил шуда сокинонро аз Краматорск ва шаҳрҳои гирду атрофи он ба Днепр ва Киев мебарад. онҳо умедворанд дар макони нав сарпаноҳ ёфта зиндагии амн хоҳанд дошт. дар шаҳри Торонто, Канада, дар остонаи Наврӯз ҳукумати маҳаллӣ аз кору талошҳои як зани тоҷик қадрдонӣ кард. Шаҳло Шарифова, табиби чашм аз Тоҷикистон, дар доираи шабакаи кӯмак ба гирифторони аутизм ҳоло ба 70 оила, асосан муҳоҷирону ҷамъияти мусалмонон кӯмак мекунад. Шаҳрдории Торонто ба Шаҳло Шарифова ҷоизаи ба номи Агнес Макфейлро тақдим кард. дар суҳбате ки бо хонум Шаҳло Шарифова доштам, аз ӯ пурсидам ки оё аз тоҷику тоҷикистонӣ буданаш ҳам ёд шуд? اینجا به دکترم نباشم هم که لیکن فقط همه جا به من دکتر شهلو میگن. بعد وقتی که بیوگرافی من خواندن گفتن که از دکتر از تاجیکستان افتالمولوگ، لیکن یگون خود شهروندی من علاقه شهروندی کانادا حساب میشم و مکافات برای همین فعالیت جمعیتی داده شد، برای فعالیت والنتری. یعنی که همه کارهایی که من میکنم، همه инициатива программаи ки ташкил мекунам проекту ҳамашин бепул. ягон ман аз ягон ҷо маблағ намегирам, фақат ҳамин якта нимта грант бошанд, грант мегирем, ҳамун грант ҳамаш барои ҳамун проект сарф мешавад. ман ягон худам ба яктин пул ойлик ягон бор гирифтагием нем. ин барои ҳамун буд, барои ҳамин ҷамъияти фаъолиявӣ, ҳамин волонтерӣ. саволи дигарам ин буд ки кори созмон аз чӣ иборат асту чаро ба мушкили аутизм таваҷҷӯҳ шудааст? писарам аутизм дорад, гап намезанад, то ҳоле ва ҳозир 21 сола шудагӣ, ҳамин шароитои хуб дорад Канада, гуфта барои ҳамин кӯчидагӣ будем. вақте ки инҷа кӯчидем, мо як ҷой ба зиндагӣ мекунем ки 90% иммигранто, 90% иммигрант муҳоҷиро, ҳамин 70% мусулмон. баъд ҳамин дидам ки бисёр проблемаҳое ки мо дар Тоҷикистон дорем, ҳамин дар даруни анамин именно ҳамин тарафи ки ман мекунам, ҷамъияте ки ҳамин даруни муҳоҷиро бисёр аст. масалан ҳамун стигмаҳое ки мо дорем дар Тоҷикистон, кӯдакоя одамо инқадар бисёр берун намебаранд, иқлими ҷамъият ба фаъол намекунанд, иштирок намекунанд, ҳамин дар хона изолятсия ба мешинанд. инҷа бам ҳамиха ман дидам. лекин худи Канада мисол дар ин мавзӯъ бисёр тараққӣ кардаги. лекин чунки иммигранто ҳамин худ ба худ ки буда муҳоҷиро, ҳамин як ҷамъият вайба ҳамин комьюнити ба ҷудам ҳамин бисёр стигма буд. барои ман сар кардам, ман гуфтам ки ба фикрам ман бо ҳамун фаъолиятам сар карданам дар кор. баъд ҳамин сар кардам кати муҳоҷиро кор карданам, бисёриш забони англисия намедонанд. якум чизе ки ман сар кардам, аввал тарҷумон меёфтам ки бо урду гап мездагӣ бошад, туркӣ гап мездагӣ бошад, хай форсӣ худам медонам. баъд ҳамиха муҳоҷиро кати гап зада, қариб 70 оила ҳозир дорем дар ҳамин нетворки ман. ҳамоно кати кор мекунем, барои кӯдако ҳар хел программа мекунем, ҳамаш бепул. ҳамсӯҳбати мо буд Шаҳло Шарифова, табиби тоҷики муқими Канада. шакли пурраи ин суҳбат дар вебсайти Радиои Озодӣ нашр мешавад. ва як хабари дигар, амрико дар як гузориши ахираш танқид кард ки ҳукумат дар Тоҷикистон 31 сол боз дар дасти як нафар аст. департаменти давлатӣ дар гузориши солонааш оид ба вазъи ҳуқуқи башар Тоҷикистонро давлати худкомае номидааст ки аз соли 1992 ба ин сӯ дар дасти раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдоронаш мебошад. бар асоси гузориши вазорат аз 20 март дар бораи вазъи ҳуқуқи инсон, қонуни асосии низоми бисёрҳизбиро дар Тоҷикистон иҷоза дода, вале ҳукумат монеи плюрализм ё гуногунандешии сиёсист. мақомот дар Тоҷикистон ҳанӯз ба ин гузориш вокуниш накарданд. ҷузъиёти бештари ин гузориш дар вебсайти Радиои Озодӣ дастрас аст. бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. хабарҳои бештар дар вебсайт ва саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар фейсбуку, инстаграм, твиттеру, телеграм ва тиктоку одноклассники дастрасанд. агар худи шумо ҳам шоҳиди хабару ҳодиса ё манзараи ҷолибе шудед, метавонед аз тариқи ватсапу телеграм бо мо тамос гиред. наврӯзатон муборак. бори дигар худоҳофиз.